Hai, nama saya Nursada binti Said. Saya merupakan alumni daripada Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Komputer. Saya merupakan batch graduate pada 2019 untuk diploma and graduate 2021 untuk degree. Sekarang saya bekerja sebagai juruteraan elektrik di Motorola Solutions dan saya berasal daripada Smithson kita. UTM sebagai tempat pertama yang saya pilih kerana first of all, dia basically jurusan electrical, jurusan engineering, and saya daripada sekolah menengah lagi saya dah pilih untuk berjurus ke arah engineering. Jadi UTM merupakan tempat pertama lah untuk saya pilih melanjutkan pelajaran sampai degree. First impression masa saya pergi Dewan Besar USEM. So saya basically nampak macam facility dia is very good lah. Sebab first dia punya building semua baru lah. And masa first saya masuk tu, saya rasa facility dia memang cukup bagus lah untuk student yang macam baru keluar daripada sekolah menengah and then nak masuk ke peringkat baru nak belajar. And I rasa facility dia memang sangat bagus. Bagi saya, UTM untuk fakulti kejuruteraan yang saya pilih electrical, lab yang disediakan, equipment yang diberikan untuk menjalankan test semua mencukupi. And yang paling penting setiap building, setiap level tu yang so far yang I ingat, first things yang I paling suka sekali is ada water dispenser untuk setiap level. And then for itu paling bagus lah yang I suka sekali pasal UTM. And then for facility yang saya cakap tadi, equipment yang diorang sediakan basically sama je macam industri pakai. Yang saya sedang guna sekarang ni macam basically is one to one punya equipment lah. Itu yang saya macam paling bagus lah. Masa saya dulu yang saya ingat saya, batch saya ni ada dalam 20 orang macam tu, 27 kot paling banyak waktu diploma. Sebab yang saya ingat saya sekali batch yang ada SEM khas. Sekali meaning sikit lah dalam satu section tu batch. Dalam satu batch tu section saya paling sikit sekali lah. Tak lebih dari 30 lah. Paling banyak pun 26. First saya masuk UTM masa tu SEM khas. Saya ditempatkan di Bunga Raya. Kolej Bunga Raya masa tu kira macam kolej luar daripada kolej induk. Daripada induk punya tempat lah, mesti student tinggalan. Tapi Bunga Raya ni dekat area Air Keruh, dekat Bukit Berak. Facility yang dekat situ basically guarded apartment lah. And then bus semua every hour saya rasa tak ada masalah. Semua macam okay je. Kalau ada pun macam sometimes technical issue lah yang boleh explain. Tapi yang paling saya suka is around facility tu ada banyak kedai makan. Which is very convenient untuk semua student lah nak makan. Saya dekat UTM kira lama lah, 2015 sampai 2021 lah kalau kita campur sikit basically. And saya paling ingat sekali waktu tu sukan yang paling mendapat nama I think larian kot, because the one that ada TOT dalam TOT lah, and then dia orang ada hantar untuk Sukma, ada send atlet untuk semua, and I think masa tu larian punya atlet lah. And
I myself involved dalam bola baling, handball, and then we get the chance, kami ada peluang lah untuk masuk dalam masum waktu tu. Tapi bola baling bagi saya tak adalah menonjol, tapi banyak lagi sukan-sukan lain yang menonjol macam tenis. Itu banyak mendapat dalam AFP sukan yang ada. Semua padang fasiliti semua diselenggara dengan baik lah. Kalau nak guna padang tu sometimes ada isu, tapi boleh kira konflik tu boleh solve lah. Because kadang-kadang sebab student ramai yang nak sukan kan. But sebab student ramai yang nak sukan, sebab fasiliti yang diberikan tu sangat bagus lah. Semua orang nak pakai. That's why semua orang berebut nak guna. But then kadang-kadang if we manage time dengan other team, semua okay lah. Sebab actually facility yang UTM bagi untuk sukan sangat bagus lah. Tambah-tambah lagi yang I paling ingat sekali is court bola sepak, futsal, sekali dengan court bola baling. I ingat. Program mostly under fakulti, macam FKKK selalu buat macam ada hari untuk macam sambutan untuk certain event tu I tak ingat, tapi yang I ada ingat most of the event akan ada like aerobik, akan ada sukan yang macam zumba untuk keramaian untuk dalam student, which semua student bukan fakulti tu saja boleh datang. So event yang tu saya paling ingat sebab every year ada buat. And then after that is convo lah. Event yang paling I ingat, every convo yang I ada daripada 2015 sampai lah I grad, I very having so much fun kalau I pergi convo, sebab they have every artist, like macam artis yang selalu datang semua macam yang popular. And then I suka time dekat convo tu, the food is so good lah. And then I suka dia punya environment untuk convo tu lah. Tak, kalau kita we student ourselves, we jalan kaki, tak crowded lah. Kalau anugerah tu, I only recall dalam fakulti lah anugerah dekan. And then anugerah dekan pun waktu diploma tak full lah. Degree pun tak full SEM lah. And then another anugerah is that I tak boleh recall lah. Sebab I ingat anugerah dekan je lah. So saya 2 kali genggam ijazah from UTM. Perasaan tu tak pernah berubah, always excited, even for the second time for degree. My parents was sangat happy, and the environment, suasana dekat convocation itself sangat senang. I mean, dia tak ada tenang, tapi dia macam seronok lah, boleh terima. Sometimes kadang-kadang ada convo yang macam too packed, but for UTM, dia punya space tu spacious the start. So, dia macam tak crowded, and then dia punya parking pun semua teratur lah. So for the challenge is of course balancing time to manage whether saya nak belajar and then saya nak fokus untuk sukan. Tapi itu challenge. And then satu lagi challenge is that paling saya ingat kalau hujan and then nak pergi kelas, kadang-kadang bas dah tak cukup sebab full people kan. Itu some of the physical challenge yang I terima lah. And then you have to cakap dengan lecturer to say that further transportation nak pergi. And then
quite a challenge lah for me. Because patutnya transport tu tak boleh jadi challenge lah kan. That sometimes ada issue lah for that. Ingat saya masa saya duduk dekat College Bunga Raya tu lah, kadang-kadang tu lah tak selalu jadi. Tapi sekarang College Bunga Raya tu pun dah tak dah. So macam saya pun pernah duduk dekat college zaman dalam UTM yang baru tu. Saya ingat lah, I think yang lelaki tua, yang perempuan lelaki kot. I pernah duduk lelaki tu. Even my faculty dengan hostel tu macam turun je, but still ambil juga. So macam that one very good lah, dia punya transportation. Ingat saya 2 kali intern. Waktu diploma belum ada sistem yang macam untuk FKKK, masa tu diploma belum ada sistem yang kita boleh select dalam SMP. And then dalam waktu degree ada sistem yang boleh pilih dalam SMP. So waktu diploma saya pilih, mostly yang saya tahu semua kawan-kawan saya yang pilih sendiri dapat tempat intern tu. And then untuk degree pun sama tapi lagi senang sebab dia dah ada SMP system. So kita just key in dalam SMP, and then kalau dapat dia akan call through the SMP system, and then kita pun boleh je call, kita pun boleh je untuk cari lain dia selain daripada SMP tu punya system. So selepas grad, kiranya waktu tu masih PKP lagi lah. And then saya pun macam duduk tunggu PKP tersebut. And then saya rasa dalam 6 bulan macam tu, saya straight interview habis daripada degree convocation. Before convocation, sebab convocation buat selepas PKP kan. So lepas saya habis final exam, saya rest like 3 bulan. 3 bulan saya job hunting, and then 6 bulan lah total saya dapat my first job. Minggu Hala Siswa, kiranya 2 kali MHS saya beli. 2 kali memang best. And then saya paling ingat sekali souvenir yang saya dapat is power bank UTM lah. Sampai sekarang boleh guna lagi dua power bank tu. And then waktu MHS first tu saya fokus di tempat baru lagi kan. Tapi mostly semua sebab semuanya ilmiah and semua tunjuk tempat-tempat yang penting lah untuk student baru. And semua info yang diberikan oleh facilitator, saya ingat waktu tu semuanya sangat bagus lah untuk bagi exposure dekat student UTM ni apa, and then macam mana UTM ni macam mana dia boleh jadi UTM, sebab before this dia orang ada beritahu UTM tu college, and then after that baru jadi UTM. So from that I baru tahu semua benda lah from the facilitator yang dekat MHS tu lah. And then untuk MHS waktu degree, basically most of the things saya dah tahu lah. But banyak cara pendaftaran pun semuanya macam dah cuma saya attend hanya untuk dengar mukadimah untuk macam semester yang baru masuk. So tak ada persaingan pun sebab classmate, coursemate semua macam bagus. Kalau orang buta cakap we are on the same boat. So kalau boleh tak bersaing dalam belajar tu bagus, tapi kami saling-saling membantu lah. Sebab dalam kelas saya pun sikit, perempuan pun masa tu dalam 12 orang saya ingat. 12 orang tu semua macam kalau ada masalah saling tolong. Bagi saya pelajar UTM yang saya counter yang saya jumpa semua macam okay. So
tips yang saya guna, always kalau dalam kelas, lecturer cakap tu memang, of course lah, saya student, saya tahu lah kalau saya cakap pun macam tak kadang-kadang pun bukannya macam 100% betul kan. Tapi yang paling penting sekali dalam kelas tu fokus. Kalau boleh fokus lah, jangan main phone, jangan mengelamun ke. Mengelamun tu boleh tapi jangan lama. And then kalau tak faham terus tanya, jangan simpan sebab nanti tak faham lagi banyak betul, dan kita simpan kita tak tahu dah nak tanya apa. Kejayaan is pertama sekali my parents lah, ibu bapa. Sebab most of the time my parents always support me. And then also from pendidikan punya aspect, my lecturer always macam bantu. Kalau tak faham terus tanya. Especially I ingat time tu Dr. Hazli lah, Dr. Hazli Hafiz. Dia sangat bagus dalam semua mata pelajaran yang dia ajar dalam kelas saya lah. Untuk bakal graduate dan bakal alumni, saya harap semua boleh berjalan dengan lancar and semoga berjaya. Untuk UTM pula, kesalkan dinamis, prestasi and tingkatkan lagi apa kekurangan yang ada lah. Tapi bagi saya UTM dah cukup lah.